International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Kinabil na ka manin, ni Dani nga asawam, idinabi? Ha, Monica? Alma, susapo manin. Samo manin nga may pakita o may pasarang kanyak tarupam. Amok nga naman yung black eye mo. Amok ng bimtak manin sa bibig mo. Gabuta, dinalog na ka nga tinong pawunuwa. Dinangran manin na dyan nga asawam, nga mamartek, irresponsable. Alma, medyo i-display ko ba si dito inangkat ko nga natin kat naladaw ka pa kidi siga adot naglakwa mo hindi to tasyak kaduan amom ti komersyante ngaglako itinatang dito tiyandaan Monica narawot pa laeng adan ditoy ngam sika agtangkayagan natangkayagan di init awang kapay nakumutan pa lang ti pwesto awang pa tinaka-display nga natin labsa-labsan takalatan na dagiti customer kat siyak iti umayanda pagkatangan. Inaarot ti mabalin ko. Anyang arot ti mabalin mo kat kastamat ti biyag mo. Nakaasawa ka ti irresponsable nga imbas ko mga isut agsapol ti pagbiagyo. Isumat ng ti biyabyagan. Napya kumamat no saan nakakabilan. Napya kumamat no saan nga dumawat. Imbes ko mga isot bang ti kwarta, kasapulan nyo, kasapulan dagiti anak yung nga talo, nga dadan ti elementarya ken high school, siya mati, agtrab-trabaho. Ay po Monica, no siyak, edi sika, diyak maanusan ti kasto nga biyag. Di mo pala kami talawan yun dahil yung asawam. Diyak kami kahit ni nawara nga pamilya. Di mo kahit nga mapukaw. Ti asawam. Ngayon, mismo mati problema. Mabaling ka di almang ha. Di na pakibiyangan. Oh my God. Sa bagay, api ang aming nga biyangan ka. Biyag mo da ita. Sorry kahit ka lang aming nga sakit. Sige, panawag ka nga rito yun. Kaya tuloy mo nag-display ng tipwestom. Kaya nakbat na iti pwesto. Po kayat ka nga sakit, kastapit pa nagsaom. Sila mo lang magbagang awan bibiyang ko, itibiyag mo, itibiyag yo. Napiya ko kumano, saan ka nga kaasyan? Napiya ko kumano, saan ko makitkita ta kasto nga langam? Ano, ustunan. Talagang ustunan. Susapo ustunan nga talaga. Sige, didakan. Manong mi maawatak met mi Alma. Tao mat sa bali nga, katulunga kung namang isaksakit kanya dito tiyandaan no sang isuna. Nugasta nga amo naman na kinabilnak ni daning asawa. Mas asyan. Kat kang kanayon ng iwagbakan niya nga ti pamuspusan kat panawan mi ni daning asawa. Ngamdya ka mo, ta nagbalinak ba't nga nakaro nga martir. No api kami nakastuti nagbalinan ni Dani. Idin to ta dati. Kat nasihat ka niya. Nasihat ka na kami, kanagit anak ko. Yung maapay nga nagbalimot nga mamartek. Sugador, nagbalimot nga irresponsable nga asawa kan ama. Kat ikang kanayon ko, daw dawat manong nimi. Nasapay ko Nagbalbaliw ti asawa. Sapay ko Pabagayam, tingkay nangigan ket may salay nga paset. Dito lagip tira palabas ni pagayam nga Monica iti Ilocos Norte. May kaduwangin tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the third week. Iti bulan ti January. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tenga lagip tira palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti padang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga panghabakan nyo kadagiti kakadakkel a premyo.
ni manong yung anemi nato yung Nemi Ruiz, host ti lagip ti palabas, ngem tekdama. Para mananda kayo, iti ababa nga paset ti pagkasalitaan, lagip ti palabas ni Monica, nga mabuyayo, madamayo nga buybuyan iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentencial Award. Paki-like, paki-share. Kaya nung saan kayo pag nag-follow, iti page ni Paring Ray, ag-follow kayo kuma. Into no, may upload dito yung video, iti YouTube, ket iti YouTube ang mismo ting kay pagbuybuyan. Paki-share, paki-like, ken subscribe kay kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Okay. Inte to ituloy detoy ababa nga lagip tinapalabas ni Monica Papagayam. Madamdama nga detoy nga ababa nga nobel ababa nga lagip na pinauluan tayo ti My First Love. Abay saan ka di nga first love ni Monica ni Danny? Ada ka di imuno na kayo nayat na? Sa dinuwatit pagtungpalan dito yung pakasalitaan. Kaya sa title lang nga, My First Love. Agtutuloy nga tayo kasi diyan nga kina-irresponsable ni Danny wano agbalbal ito. Namantes ti amin pamagayam, digin nyo rito yung pangablaaw ni Lerma Pangaragan, the Presenter 2025. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti The Presenter 2025, in behalf of Reynaldo Ray Fiesta, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin sa ngapada. Yan, nag-birthday, nag-birthday tangal daw, tintay sa runo ang kablawan. Yan. Sino nag-birthday tangal daw? Chararan. Nananananan. Hanyo pa na i-share ti live tayo papagayam? Paki-share, ayan, kasi Ramidek. Na-i-share ko in public. Na-i-share ko yung Jai, na-i-share ko yung Jai page ming. Churun. La 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 lan. Taran. Nagaraka. Paki-share na. Kasi Ramidek. I-share ko man. Churun. Tararararan. Okay. Dahil nag-birthday tangal daw. Uy. Happy birthday tangal daw. January 20 kani Bernard Junjun Bonos III. Aba mo yun, RMG Bern ni Bernard Bonos. Junior Isuna. The second. Dito nag-birthday tangal daw. Bernard III. Ayan. Happy birthday kang Bernard Junjun Bonos III. Coming from Daddy Bernard Bonos and Mami Lilia Sunaho Bonos from your brothers and sisters, ETY Pau, Hawaii. Happy birthday kang Bernard Bonos III. Tararararan, taran. Berkata madawak pa lagi share. Kape kastoy. Nananananan. Lalalalan. Sige. Hindi nga rin ituloy nga ibasa dato'y lagip tinapalabas ni Monica Itilocos Norte. Ni Monica Itilocos Norte nga dito ti may kadwa nga pakasalitaan ngayon dito pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week. Ituloy tayo nga ibasa. Manong nimigas ko nakitahay kini Alma nga sanbat nga dati nga irresponsable nga asawa ken ama ni Danny. Ta ididamo manong nemi naka singsingpet ang nakagagaget isuna construction worker. Nadaan kami ti gagangay nga balay, bukod nga balay, nadaan kami ti talong anak manong nemi nasisingpet mat dagiti anak
Ngam idi ta, agbasadan iti elementarya, ti high school ti inauna. Bigla matten manong naming nga nasurutan ni Dani iti agbartek. Nang runa, idi ta madlaw na nga atod di kiti makankanan siyak iti panagnegosyo. Komersyante ak iti tiyandaan nga gangkat iti nateng at the pwesto manong naming at adda di kiti maganan siyak. Kaya no basta makita na nga ada kwarta nga igamak. Dumawat. Iti damo akit nalokay ti imak kamangtid kang kuana. Iti ko amaten. Saan maten nga mapanagtrabaho. Agbarbartak maten. Dinukuan. Amo na pa yung sugal. Manong nemi. Kat no kasta nga saan akong nga mangtid iti kwarta ti sugal kat ibartak naman. So maten tinangrugyan ti panang tangran na kanya. Saan ka mangtid ti kwarta tangran na. Numala dawak lang, mabayagak lang mangilukat tirida, no kasta nga makatulog akton nga mangurure keng kuana, dangran na. Iti imatang dagiti talo nga anak mi, manong nemi, kasta una iti panagpakpakasid iti amada nga sagdak nga dangran. Ket no isalakan nak dagiti anak ko, manong nemi pati dagiti anak ko, iramraman na nga dangran man. Nareta di ko na dagiti anak ko, nang panawan tayo ni tatang. Tapos tamat ko na rin kinaganak kanya. Kanya ba lang aming ng tirorahin nyo? Di ka bila pumanaw. Nalawa dito ibalay. Monica, nga pagkanan nyo. Kada kiti talong anak nyo. Kaya, talawan yun. Yung mas daawa na ta sa anak mat nga manugod. Pasari dagit anak ko manong naimiti agtalin na ed iti balay iti ayan dalulukin lola da. Anyat adda kano kanindani nga saan ko mapanawan. Ngem kanyak met manong jak kayat tinawara a pamilya. Jak kayat manong naming nga saan nga agbalbalyo ni Dani. Ngem mapunuan asinot saan nga maibusan. Iti anos ako nada. Laging ga manong nami nga madlaw ko iti asawak nga umres ti bagina. Kinasarita kiti na minsan manong nami nga saan nga nakainom tabigbigat nga rod. Dani? Nagsarita tanan. Nga ba eh? Di ba gam? Di ba gaman yung nagbalbaliwak? Awang dalas ka nagbalbaliwak. Di ka di dumlaw iti bagkim? Umres ka. Kumutkutong ka. Gapu iti arak. Biyag ko ti arak. Adda matayag no awan arak ti bagik. Idyam ko man tinakaro pa nagbartek. Idyam ko man ti sugal. Usaram ti pigsam, ti namadbati nga pigsam, dahil kag trabaho. Uray para laing keng ka. Tapno saan nga nga dumahot ka kanya. Tada di masapsapulak. Kit arig na sampay nga umanay kada tayo. Basit lang ti urnong ko. Nga para iti naranyag masakbayan di kita anak. Saan nga sikat ti mangisoro kanya. Ikasanon na adada ka sa mapasama keng ka. Dahil sa mapasama kanya. Ano ma? Nagsakit ka nga eh. Kahit mo ka din timatay. Kahit mamatay ka, kahit mabaluak. Anyat amom, baka makaasawa ka, hindi mangkaranggas, kadagiti anak tayo. Pati ti pampunuto mo na. So, agbalbali ko kumandani. Agbalbali ka kumaan. Saan lahat nga dungdungig ni Dani manong naming tuloy-tuloy na tibisyo na. Kahit nakasta nga dati tiyandaan, nga busy nga aglako. Diyak pa yan makudkud tinabudo manong naming panagsasarno di kiti ado nga gumatan. Sa klaginanan nakasta nga awan una yung tiagatan. Purin ni Alma manong naming. Kas Jaimat, ay makain na namat da taon nakasta nga awan naggatang. Basit lang yan tilakok. Monica, katsiga. Ore siya, kalma. Kumusta? Amom, di ka kumabibiyangan ta. Monica, ibagam kanya kabiyango ta. Yan pampalunod mo niya asawa. Malagip ko gayam. Iso ka ditim mo na nga kaya nayat mo ni Dani? Iso ti first love mo? Haan? Sino nga ron? Tsaka mo na si Bibiyag pa.
Idiadakan pa lang ti high school. Dan relasyon mi kini Daniel. Kadi, nasapa kaya ayan ayat. Uray no sangkan nga virgin. Idi agraduar ka ti high school. Si Kamat. Hamat Ngayon isut mo na nga nakaarakop kanya. Isut mo na nga nakaraman ka di bibig ko. Tada lagi di gondahawin ako nga. Noon ti makakit-kita kada kami. Diyay. Kapapao ti panagin inarakop mi. Panagin inagak mi. My first love. Ayan ang ulitan. Tsaka mga road. Kasano kayo nga nagsina? Idi nagraduar kami ti high school. Na pa nagbasa di Baguio. At pala kami nakasyon mo idi. Idi ko ang katawang batit. O matinti maawat ko nga subalit ka rin surat ko. Awanin. So nga idi namamok ni Danny. Nakasingsikpat ni Danny. Nagwapo, very neat, panag-arawat na. Construction worker. Hinaram na. Gabuta talagang ipatpatag ko. Kanipatpatag nakmat. Nagkalaysa kami. Kadgabo iti gagat na. Nakabalay kami. Nagbalbali mo ten. Dito siguro ti gabo na no, api nga saan mo kaya ta panawan, gabo ta love na love mo isuna. Kansaan na ka mo po kahong tinamnama. Nga, agbalbali to. Ngayon saan ko nga nauray nga nagbalbali ni Danny manong naming aging kay timay sa nga bigat. Nakigtutak, iri adamangan ko nga agas-asog, ngagpapaarayat manong nami nga aday ti kwarto ni Danny. Muni ka! Tulungan na! Harayan na! Muni ka! Nagdardarasa kasi yung break manong nami. Iti siled kat kastaon iti panang sarapan at tiyan na nga oral na kaburiri kabuti sakit. Hitarin ako mo ti ospital. Jakun kaya. Jakun ka ba? Ilalag bataya ko. Bataya ko. Nangayabak nga rin ti ambulansya manunemi Catherine at naradig iti mangnagas. Pwede tatamagik manunemi iti doktor na kumusta ti asawa. Misis, naladaw yung ngayon pa doktor. Nasapsap ako mabalin nga masarakan pala, masiguradong may salakan pa yun. Mamano ti makalasat iti kasta nga kasasaad na. Gapo iti arak, na ura man di iti lalaem na. Ano? Agam no kaya tayo nga may salakan. Agkararak ta kinapod Diyos. Kanya ito nga reseta, gatangan di ito'y nga agas, tabarbareng no, may salakan pa. Barbareng no, masilpon pa iti angas na babayan ka na ito'y nga agas. Ngayon saan nga nagbayag ti asawak man. Kastaunay ti pa nagpakpakawan na kanya. Monica, madlaw ko. Saan ako't nagpahot pa. Hayabang gumana kita nagta. Nakayad ko tinumawat ti pamakawan. Sakbay nga. Magsatan. Ti angs. Inayamak nga ron kita nako manon na imikit. Nangig ko iti pa nagpakpakawan ni Danny kadakwada. Kaya iti maudi nga bilin na. Agsingsing padda, agsisinakit na nga kapsat, nga pas nagdadagbasa, nga ragpatan da kumati arapaan. Nagsisinublat, dagiti ang kakapsat nga nangarakop iti amada. Katsyak, iti naudi man. Sa mo ko mga paybayan, di kita nagta, Monica. Isika ko ma, tagbaling nga ama, kaninada. Kad no makiasawa kang tupay. Pilim ko mati, asawa nga, amo na nga mangipateg kadagitan na ta. Makawanan na kadagiti nagkurkurangak kan nagsusubra. Agyaman na kiti pamateg mo kaniya. Agyaman na. Bimusay nga rod manong name ni Danny nga saan nga nakapagbalbaliw nga nakapagpakawan kada kami. Siyempre, nagluwa kami, nagladingit kami.
Gamadamat digit ko na. Alakit na siya at taginanan. Ken na siya at munika. Tawanin timang dangran ken ka. Intuloy ko nga root manong nemi tinagbali nga komersyante naglako itinateng iti tiyandaan iti ilimi. Intuloy met dagiti anak ko manong nemi iti panagbasa. Kapailam ka ta, dagiti anak mo, ay kantinaran niya ka masagbahan da. Ha? Monica, kunan ni Alma manong, kamayatan nga da kami iti pwesto mi, agkaabay kam ngamin. Itikid di balasi ti kalsada manon nemi sangot ti tiyandaan tinakay turungan ti imatan ko. Hoy, pagpukunyan ka. Sino kitkitaan? Anat day ta. Araramin ng dada. Siyempre, rinunubit da pagbalinan da nga napintas nga pagtagilakon siguro Da siyempre, adda iti commercial area. Adda ti tiyandaan, sangot ti tiyandaan di pagtagilakon. Nalawa man. Nalawa ti damag ko sila paglakon ti glassware kada plasticware. Daman sa bali pagkatangan kada iti paggastuan no masapol ti tugaw kada labisaan iti mono block kada mono chair kada mono table wala. Ti salsud-sudek ang salsud-sud kadi kabailam nga biyagan o no kantinaran niya ka sakbayan na kita talong anak mo. Kabailak, anak laki dag saksakit. Nagtultulo laki dit kadat pwesto dito tiyandaan. Ngayon masapol mo ti katulungam. Idi, adda ni Dani ngam saan nga nagbaling nga katulungam no dikat nairamang nga paggastusam. Ito't awanin ni Suna, akit malag-anan kan. Awanin ti agdawat ti idong makanda isugal na. Ngayon na pimpinaspahin no, makiasawa ka ulit. Wampay makatawan ni asawak. Ito ang tiyas pampanunuto. Ang adakas ay, jakong kaya. Kamangan no, makapatangag pa iti nakarakarong ni Dani. Ini malpasan manong nemi ti building, iti sango ti tiyandaan, ti balasyo, ti kalsada, madaman. Apo, nakadatudag iti mapanaggatang sika. Una ta, da pala discount na, di kiti, una, nagbaling nga customer. Dangatan duwala bulan manong nemi sipod nalpas ken madaman nga operate dito nga negosyo. Glassware kada plasticware. Hindi manong nemi tawan ti maure ko customer at dakot-koting manong nemi ti cellphone ko. Aging ka nga dagtimat. Hi. Uy, Alma. Ada customer mo. Uy. Sige gayon, sir. Sige, uy, iso na ito taking ko kwa dita. Pagdakila ko niti plastic, keng glasswares. Iri tumangadak manong naming nakigtutak. Sika? Wan siya, ket si Kamet. Uy, agama mo kayo? Alma, ni Daniel, di bagbagaking ka nga first love ko. Hala? Kita mo kadlaing ayat istorya. Ay, mamidlaing, tada, babang ko katagin. Pagkikita mo ba si Tipuesto ka, Monica? Timak derak manong nemi, tayo di jaya na, titakulap na. Nagraip, titakulap mi. Kumusta ka? Kastoy kas makita nakamantua. Awampay makatawan. Awampay hindi sago ko man timantok no dan makatawan. Ano patay na? Gaputi arak. Oh? Manumad anak yo. Talo. At daniti high school ti inaw na. Kasi ka, Daniel. Kumusta? Mabaling ka din nga intanto ang lunch. Mabaling ka din? O sige. Pwede mandaman manong nemi, di pa nagpanangan mi, di pangal daw, iti may isang restoran. Imuno namad kayam nga nabalo isuna.
Ang kami nga nadaan ti anak, sakbay nga natay. Oh, nag-asawa ko mga rod manin ah. Sapsapuling ka nga rod. Sapsapulik ti first love ko. Mabasamak nga da. Nga si kakensyak matlayang ti agtultuloy. Nagtakta ko na inay dito nga biyag. Saan na kami karikan ka, Daniel? Apay nga sakit din nga saan. Kanada talungan na ko. Nakasaganak nagbalin nga may kaduwa nga amada. No nagbalin man nga responsable nga amada di asawam. Agbalin akto nga natungo. Daniel, di ka pa'y napulos na laksid iti puso. You're my first love. Dito ti pamanagnig nga first love never dies. Di mo pasubli ti dati, ariknam kanya. Manong name to make it short, da kami matlaing kini Daniel. Iti, nagkatuluyan, kaya nagtultuloy, ngagdenden na, agtakta ko na inay. Saan kong insardeng, ti pa naglakok, nagnegosyo met manong name ni Daniel, kahit siyempre, naadaan kami, tinaulawa kinapimpindas nga balay. Kahit nagidan na ko, nakaragragsak da. Agsipod na naadaan da iti may kaduwa nga ama, nga nadungo, ken responsable, nga makita da, iti kinaragsak ko, kinaragsak mi agpadpada kini Daniel. Awanan sa pulik pay, iti klase tinted ken sagot ni Apo Diyos kada kami, nga nasya at natalina ay nga biya. Dito nga rod, manong name iti pagkasalita, kat thank you, tilaing mo nga nagibasa, kat sabi ko nga, dadamat na ibatak nga andal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga nagdingag ka nagbuya, more power to your program. Ito nga nagkyaman nga pagayam mo, Monica, iti Ilocos Norte. Papagayam mi, napimpinas to ngayon ka mga ganti pa naka-portray, dito yung istorya, no, true to life success story ni Monica, iti Ilocos Norte, into no Aldao, ito nutublian yung abuyain kandenggen, 12:30 hanggang alas 2, iti program at nga lagip tinapalabas. Dito yung kasto yung bigat, iti page ni Paring Ring, ibasa to, iti ababang paset na, ababang panakibasa na, tapno, adda, pasimsim, patikim. Ngayon, denggan yung tumatlang, into no Aldao, dito yung istorya papagayam. Thank you. Kadagiti nagbuya, kas ka ni Erlinda Estabillo, ni Erlinda Pantirosete, ni Josephine Stango, kaya ni daduma pa yung nagbuya kaniya. Salamat po. Yeah? Madamdama, agkikita ito iti dirma nung name nga programa. Thank you for watching.